Kažu da ispod Avale postoji nešto što nije namenjeno ljudima da vide. Neki govore da su to stari vojni bunkeri. Drugi veruju da je to samo priča za zastrašivanje radoznalih. Ali svaka legenda ima svoje poreklo i svaka senka svoj izvor svetlosti. Ja sam Nikola. Imam 34 godine i radim kao geometar. Moj posao me vodi po brdima, šumama i mestima gdje tišina zna više nego ljudi. Jednog dana, dok sam radio merenja blizu Avalskog tornja, instrumenti su počeli da se ponašaju čudno. Kompas je pokazivao pogrešan pravac, GPS je gubio signal, a vazduh je postajao teži, kao da ga je neko obavijao nevidljivim plaštom. Pomislio sam da je to samo magnetna smetnja, ali onda sam čuo glas. Bio je tih, kao šapat kroz slojeve zemlje. Nisam mogao da razaznam reči, ali je zvučao poznato, kao da mi neko govori mojim imenom. Nikola, vrati se. Okrenuo sam se, ali oko mene nije bilo nikoga. Samo vetar koji je nosio lišće i odjek tišine koji je prekrivao sve. Spustio sam ruku na tlo. Bilo je toplo, previše toplo za oktobarski dan. U tom trenutku sve što sam znao o Avali počelo je da deluje drugačije. Brdo koje sam viđao 100 puta počelo je da deluje kao nešto živo, kao da diše, kao da skriva nešto što ne sme da izađe. Te noći nisam mogao da zaspim. Kad sam zatvorio oči, video sam tunel. Dug, mračan tunel sa vratima na kraju, a na tim vratima urezano moje ime. Sljedećeg jutra odlučio sam da se vratim na isto mesto. Nisam znao zašto, ali osjećao sam da me nešto zove. Ne iznad zemlje, već ispod nje. Sljedećeg jutra magla je ležala nisko nad šumom, kao da se Avala trudila da sakrije ono što ne želi da bude otkriveno. Krenuo sam istim putem kao dan ranije, noseći ranac, lampu i stari notes koji sam uvek nosio na teren. Vetar je bio tih, ali ne i miran. Imao je onaj šum, kao da negde duboko ispod zemlje nešto diše. Hodao sam stazom koja vodi prema južnom podnožju, tamo gde nema turista, nema znakova i gde se put gubi među borovima. Instrumenti su opet počeli da prave smetnje. GPS je pokazivao da se krećem u krug, kompas se okretao bez pravca i taman kad sam pomislio da se vratim, ugledao sam nešto. Ispod korenja starog hrasta iz zemlje je virila betonska ivica. Tanka linija, kao rub nečega što ne bi trebalo da bude tu. Kleknuo sam i sklonio malo zemlje rukom. Tada sam osjetio hladnoću. Ne od zemlje, nego onu duboku, metalnu hladnoću koja dolazi iz mesta gde sunce nikad ne dopire. Očistio sam još malo i otkrio ploču sa simbolom. Bio je to znak koji nisam prepoznao. Krug sa 3 tačke u sredini, kao neki stari pečat. Pored ploče nalazila se uska pukotina. Toliko uska da jedva može čovek da se provuče. Usmerio sam lampu unutra. Zidovi su bili od betona, a pod prekrivan prašinom i paučinom. Ali duboko unutra nešto je zatreperilo, kao odsjaj. Pokušao sam da fotografišem, ali kamera nije reagovala. Ekran je samo treperio, a zatim se ugasio. U tom trenutku opet sam čuo glas. Tiši nego pre, ali jasniji. Nikola, ne otvaraj.
Zaledio sam se. Srce mi je kucalo sporo, ali teško. Disanje mi se ubrzalo. Znao sam da bi svako normalan otišao, ali nisam mogao. Neki deo mene, onaj koji nikad ne miruje, želeo je da zna, da vidi šta se krije iza tog zida. Seo sam pored otvora, upalio lampu i počeo da pišem u notesu. Ko god ovo nađe, ako ne izađem, potražite ispod starog hrasta. Ima ulaz koji ne postoji. Zatim sam ustao, duboko udahnuo i zakoračio unutra. Korak po korak, spuštao sam se niz uski prolaz. Zemlja je mirisala na vlagu i rđu. Svaki korak odjekivao je kao udarac po šupljem metalu i činilo mi se da se odjek vraća sa malim kašnjenjem, kao da prostor ispod mene diše sopstvenim ritmom. Zidovi su bili od betona, ali ne novog. Nisu imali tragove bušenja ni betonskih spojeva. Kao da su izliveni u jednom komadu, kao da ih je neko rastopio i ponovo oblikovao. Lampa mi je osvetljavala put jedva par metara unapred. Prašina je lebdela u zraku, a svaki moj pokret je podizao oblake sitnih čestica. Iza mene potpuna tišina. Tišina koja ima težinu. Prošao sam nekoliko metara, možda 10, kad sam osetio promenu u vazduhu. Postao je topliji. Zatim sam čuo kapljanje. Negde duboko u tunelu voda je padala u nepravilnim razmacima kao tik-takanje sata bez pravila. Stao sam. I tada sam primetio nešto što mi je sledilo krv u žilama. Na zidu, u sloju prašine, bila su urezana slova. Ne mnogo, samo nekoliko reči, ali pisana su rukom i pisalo je: Nije ovo prvi put da dolaziš, Nikola. Osjetio sam hladnoću niz vrat. Pogledao sam oko sebe, ali nije bilo ničega. Samo mrak i zidovi koji su delovali bliže nego ranije. Dotakao sam natpis. Prašina se rasula pod prstima, ali slova su bila sveža, kao da su upravo ispisana. Udaljio sam nekoliko koraka unazad i video još nešto. Na podu, odmah ispred mene, ležala je mala metalna pločica. Podigao sam je i obrisao prašinu. Na njoj je bio isti onaj simbol, krug sa 3 tačke u sredini. Zid ispred mene počeo je da vibrira, tihim, dubokim zvukom kao niska frekvencija kroz zemlju. Lampa mi je zatreperila i na trenutak tunel je zablistao nekom čudnom sivkastom svetlošću, kao da dolazi iz samih zidova. Onda je sve utihnulo. I tada sam čuo nešto novo. Nije to bio glas, nije ni šum, bio je to otkucaj. Polagan, dubok otkucaj koji dolazi iz pravca prema kome sam se kretao. I u tom trenutku sam znao, što dublje idem, manje ću moći da se vratim. Hodnik se širio. Zidovi više nisu bili uski i tihi. Počeli su da se otvaraju. Kao da sam ulazio u veliko plućno krilo zemlje. Koraci su mi postajali mekši, a zvuk otkucaja iz dubine postajao sve jači. Nakon nekoliko minuta hoda, tunel se naglo otvorio u veliku prostoriju. Stao sam na njen prag i osjetio sam kako mi se stomak stegao. Ispred mene, u polumraku lampe, prostirala se dvorana visoka 10 metara. Zidovi su bili od istog sivog materijala, ne betona, ne kamena, nečega između. U sredini prostorije nalazio se sto.
ogroman, metalni, sa krugom ugraviranim po površini. Po ivicama su stajale stolice, ne vojničke, već tanke savijene u jednom komadu, kao da su napravljene iz kalupa. Nisu imale spojeve ni šrafove, nisu imale ni prašinu. Na zidu iza stola stajao je veliki panel, niz simbola koji nisu ličili ni na jedno pismo koje sam poznavao. Pokušao sam da ih dotaknem, ali kad sam prišao bliže, panel se sam aktivirao, bez dodira. Samo svetlost, kao da je reagovao na prisustvo. Zid je zablistao plavičastim nijansama, a iznad stola se pojavio obris, nešto poput holograma. Maglovita figura, bez lica, samo senka koja je pulsirala u ritmu otkucaja koje sam čuo ranije. I onda glas, tih, izlomljen, kao kroz statiku. Nije bio isti kao ranije. Ovaj je bio dublji, mehaničan, ali poznat. Nikola, sistem aktiviran. Protok vremena nestabilan. Zastao sam zbunjen, kao da me neko prepoznao, kao da je znao da ću doći. Ko si ti? Pitao sam tiho, ali senka nije odgovarala. Samo je treperila i na trenutak poprimila oblik mog lica. Zaledio sam se. Znao sam da to nije moguće, ali lik ispred mene je govorio istim tonom, kao da izgovara rečenicu koju sam već čuo. Nije ovo prvi put da dolaziš, Nikola. Zid je zatreperio i svetlo se ugasila. Ostao sam sam u mraku sa lampom koja je jedva tinjala. Pogledao sam oko sebe i shvatio, prostorija se počela da menja. Zidovi su se polako povlačili, a pod je počeo da se spušta. Kao da me avala polako uvlači dublje u sebe. I dok sam se borio da zadržim ravnotežu, osjetio sam kako vazduh postaje gušći. Miris ozona i prašine pomešan sa nečim drugim. Nečim što nije zemaljsko. Tada sam shvatio da to možda uopšte nije stara baza. Možda nikada i nije bila napravljena. Možda je oduvek bila tu. Pod ispod mene spuštao se polako, kao da lebdi. Nije bilo mehaničkog zvuka, niti ikakvog pokreta koji bi objašnjavao to kretanje. Samo osjećaj laganog klizanja nadole, kao da tonem kroz vreme. Zidovi su se širili, a svetlost moje lampe postajala je sve slabija. Zatim sam ugledao prostranstvo. Ispod mene, koliko god pogled doseže, prostirao se grad, ne kao gradovi na površini. Ovaj je bio tih, beživotan i sagrađen od materijala koji su blago svetlucali, kao da pamte svetlost, a ne da je stvaraju. Nije bilo ulica, ni prozora, ni svetiljki. Sve je bilo povezano spiralno, kao da je ceo grad oblikovan da vodi ka jednoj tački u središtu. Spuštanje se zaustavilo i stao sam na čvrst pod. Ispred mene su se nalazili lukovi, visoki, savijeni u nepoznate oblike. Svaki je imao isti simbol, krug i 3 tačke. Dok sam koračao kroz prolaz, imao sam osjećaj da tlo pod nogama diše. Nije to bilo drhtanje, već pulsiranje, ritam, duboko u zemlji, kao srce. Svaki korak odjekivao je tihim šumom, kao da hodam po nečem živom. U jednom trenutku osjetio sam da me neko posmatra. Okrenuo sam se, ali iza mene nije bilo nikoga. Ipak, senke su se pomerale, polako, neprimetno, kao da se prilagođavaju mom kretanju. Zastao sam i prislonio dlan na zid,
bio je topao. Ispod površine kao da nešto teče, kao krv u venama. Zatvorio sam oči i na trenutak čuo sam zvukove. Ne ljudske, ne reči, već slike u mislima. Grad koji nekada nije bio pod zemljom, nebo iznad njega i ljudi ili bića koja hodaju istim ovim ulicama, a zatim plamen, svetlost koja guta sve i brdo koje se spušta preko grada kao pokrivač od kamena. Otvorio sam oči, sve je opet bilo tiho, ali sada sam znao, ovo nije bio samo grad ispod Avale. Ovo je bio grad koji Avala čuva, grad koji nikada nije trebalo da se probudi. I onda sam ponovo čuo glas, tih, ali sada mnogo bliži. Nikola, vreme se ponavlja. Okrenuo sam se i video senku kako stoji na ulazu iza mene. Imao je moj oblik, moje lice, ali oči nisu bile moje. Stajao sam nepomično. Senka ispred mene nije se kretala. Iako je izgledala kao ja, nije odisala životom, već nekom čudnom postojanošću. Kao odraz koji zna više od onoga koga prikazuje. Napravio sam korak napred i ona je uradila isto. Nije to bio odraz u ogledalu, to je bio odgovor. Ko si ti? Izgovorio sam polako. Senka je klimnula glavom, a onda su joj se usne pomerile bez glasa, ali čuo sam misao u sebi, kao jeku koja ne dolazi iz glave, nego iz dubine zemlje. Ja sam onaj koji je već bio ovde. Osjetio sam kako mi srce zastaje. Hteo sam da progovorim, ali Senka je podigla ruku. Pokret je bio poznat. Moj pokret. Onaj koji radim kad pokušavam da se smirim. Ovo mesto pamti sve koji kroče u njega. Pamti njihove glasove, korake, misli. Pamti vreme. Njene oči, ili ono što je trebalo da budu oči, bile su dva tamna kruga, bez dubine. Ali kad sam ih pogledao, video sam slike. Sebe. Pre nekoliko dana, pre nekoliko godina, isti mesto, isti hodnik, isti glas koji me poziva. Sve se ponavljalo, ciklus koji se ne prekida. Zašto? Pitao sam u tišini. Zašto ja? Senka se približila, svetlost lampe joj je prolazila kroz telo, kao kroz dim. Zato što si nas već oslobodio i zato što nas sada moraš zaustaviti. Odjek tih reči prolazio je zidovima, kao da ih je čuo sam grad. Tlo je zadrhtalo. Negde u daljini čuo se dubok zvuk, kao da se nešto veliko probudilo. Senka se počela raspadati u prah, a posljednje što sam čuo bilo je šapat. U središtu grada srce je još budno. Kad je nestala, ostao sam sam, okružen tišinom koja je disala. Svetlost lampe je slabila, a tunel ispred mene bio je jedini put koji je vodio dalje. Udahnuo sam duboko, zatvorio oči na trenutak i krenuo napred. Znao sam da me ono što tražim čeka na kraju, ali nisam bio siguran da ću želeti da ga pronađem. Tunel se pretvarao u spiralu.
Nisam znao koliko dugo hodam, jer je vreme izgubilo značenje. Nije bilo sata, ni osjećaja dana ili noći, samo koraci i tišina koja je ponekad delovala kao glas. Zidovi su počeli da svetlucaju blagim pulsiranjem, kao da ispod površine teče svetlost. Svetlost koja diše, poput pulsa u telu. Znao sam da se približavam. Nisam znao čemu, ali osjećaj u grudima postajao je sve jači. Kao da neko ili nešto čeka. I tada sam ugledao prostoriju. Ogromnu, gotovo beskrajnu. U njenom središtu lebdeo je krug. Ne od metala, ne od kamena, već od materijala koji se menjao na svakih nekoliko sekundi, čas proziran, čas gust, čas miran, čas živ. Srce Avale. Ispod njega tlo je bilo prekriveno mrežom kanala, kao vene koje vode energiju ka centru. Iz svakog kanala dopirao je slab, ali postojan zvuk, poput otkucaja, dubok, smiren, ali beskrajno star. Prišao sam bliže. Što sam bio bliže, to sam jasnije čuo glasove. Ne jedne, već mnoge. Šapate, rečenice, delovi misli koje se prepliću, kao da hiljade glasova govore u isto vreme, svako na svom jeziku, ali svi zajedno tvore smisao. Pamćenje je ciklus. Vreme je svedok. Nikola, sve što si video, već si bio. Nisam znao da li to čujem u glavi ili prostorija govori sama. Zidovi su se lagano talasili, kao da dišu. Svaka površina odražava fragmente. Slike ljudi, vojnika, naučnika i mene. Video sam sebe. Kako ulazim kroz pukotinu, noseći istu lampu, isti notes. Ali svaki put, u svakom odrazu, izgledao sam starije, kao da sam ovo mesto posećivao mnogo puta, u mnogo života. Tada sam shvatio ono što mi je Senka rekla. Ovo mesto ne zaboravlja, ono upija. Pamti svaku misal, svaku nameru, svakog posetioca. A Avala nije brdo. Ona je čuvar. Ona spava iznad srca koje ne sme da se probudi. Prišao sam još korak i tada je srce zatreperilo. Zrak svetlosti obavio me je. Topao i gust, kao voda. I čuo sam rečenicu. Jasnu, smirenu, kao da dolazi iz dubine sna. Ovog puta, Nikola, nemoj ponoviti grešku. Toplina svetlosti me obavila kao san. Nisam znao da li stojim ili lebdim. Nije bilo granica između mene i prostora. Sve se spojilo u jedno mirno disanje. Zatim je došla tišina. Ona prava, duboka tišina, koja ne znači odsustvo zvuka, već prisustvo svega. I tada sam video, ne svojim očima, već kroz svetlost koja me okruživala. Grad ispod Avale nije oduvek bio pod zemljom. Bio je na površini, okupan zlatnim suncem i ispunjen ljudima koji su govorili jezikom bez reči. Njihove misli bile su povezane, poput mreže. Grad je disao zajedno sa njima, sve dok se nešto nije promenilo. U središtu grada, isto ovo srce, počelo je da gubi ritam. Energija koja ga je hranila pretvorila se u magnetni vrtlog. Nebo se zatamnilo, zemlja se otvorila. I tada sam video sebe. Ne kao Nikolu iz sadašnjosti, već nekog drugog. Čoveka u istoj odori,
sa istim očima. Rukom sam dodirnuo srce Avale u pokušaju da ga popravim, ali nisam razumeo njegovu prirodu. Srce nije bilo mašina, bilo je svest, pamćenje vremena. Moj dodir ga je probudio i ono je, da bi se zaštitilo, zatvorilo sve što postoji, i sebe i grad, pod slojevima zemlje i kamena. Zatvorilo vreme, zatvorilo mene. Od tada, svaki moj povratak, svaki pokušaj da istražim ovo mesto, bio je novi ciklus istog pokušaja. Ista greška, isto buđenje. Svetlost se povukla. Ponovo sam stajao ispred srca Avale. Njegov puls bio je spor, ali nestabilan. U zidovima se pojavljivale pukotine svetlosti, kao da se sve oko mene budi. Znao sam, ako ga ponovo dodirnem, sve će početi iznova. Još jedan ciklus, još jedan zaborav, još jedan Nikola koji silazi dole. Ali ako odem, možda će sve zauvek ostati uspavano. Možda. Srce je zatreperilo, kao da čeka moj izbor. U vazduhu se čuo šapat. 1000 glasova u jednom. Vreme je, Nikola, ili kraj ili početak. Stajao sam ispred srca Avale i znao da nema prave odluke. Samo tišina, samo ciklus koji čeka svoj oblik. Svetlost u središtu prostora je pulsirala, mekano, kao da diše. Svaki otkucaj bio je sporiji, tiši, umorniji, kao da i samo srce želi da zaspi. Približio sam mu se još jedan korak. Dlanovi su mi podrhtavali, ali nisam osjećao strah. Samo smirenost. Onu vrstu tišine koja dolazi kad sve shvatiš, a više nema šta da kažeš. Ako te probudim, ponovo ću zaboraviti. Ako te ostavim da spavaš, možda ću i ja moći da zaspim. Srce je treperilo, kao da razume. Iz njega je izašao topao zrak, lagan i proziran, poput izdaha. Zatim su glasovi utihnuli. Ostao je samo jedan, blag, poznat, moj sopstveni glas. Nikola, sada je dosta. Zatvorio sam oči, spustio notes na tlo. Nisam ga više otvarao. Svetlost je počela da se povlači, kao plima koja tiho napušta obalu. Sve oko mene postalo je meko, bez oblika, bez ivica. Osjetio sam kako me Avala ponovo prekriva. Zemlja je disala nadamnom, mirno, zaštitnički. Nije to bio kraj, već odmor, snovište ispod sveta. Posljednje što sam čuo bio je ritam. Onaj stari, duboki otkucaj, koji sada više nije pripadao meni, ni srcu, ni vremenu. Samo Avali. Tišina se spustila kao veo. Sve je bilo mirno i negde, duboko ispod zemlje, grad ponovo zaspao. A možda još uvek sanja.